Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Medi, nga iti agdama kat adda ijay China. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti parents ko ada Carlos Cansetang Bulusan ije Binalunan Pangasinan. Kastamet dagiti kakabsat ko ada Eugene Finang kan Abel ije USA. Kastamet ni ading ko Cheng Bulusan ije Hong Kong from Nap Bulusan. Kakasinsin ko ada Hudson, Rolly, Nelson, Makmak, Enoch, Joseph, Jake, Baldo, Jojo Kanyako from Cabagis Dato. Shout out kanila kay ko ani Julie kan anak ko ada Julida, Julian, kan Jerry from Loida Hidalgo iti San Felipe Central, Binalunan, Pangasinan. Shout out kada Juni Gabayne, Mark and Mary Vlogs, kastamot ti Pasyandora 32 Vlogs, ni Prosper Matias kan Emma Maybel Tadeo. Kastamot a shoutout ko ni Elma Rodrigo. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Medi. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Medi. Nakurapay laang ti adda pa nagbiag mi manang, iso na panunot ko ti imay nagtrabaho dito'y balasiw taaw. Tapno masuportarak ti para iti agas ni nanang. Kastamutan a makatulong para iti pagbiag mi. Iti ababaapan na rita, siyak ti breadwinner manang, gapo tanasapa apimusay ni tatang.
Adamot kabsat ko ngam adaan moten iti pamilya. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idaddaak pay laeng dita Pilipinas. Nangagyo mo timbaga ti Doktor Nanang. Bawal kada kayo ti agbanog. Tapno saan ako maro ti asmayo. Ay, huwan anak ko. Nangag ko amin abilin ti doktor. Amuyo mo't ngamin abigla-bigla no kumaro ta sakit yo. Nagtangkan mo ti ulo yo. Apay ngamin ay makaad-ado-ada kayo ti aggunggunay diti balay. Katadamat damanong kan ti asawa na. Ay, amomot, ati ipag mo, ti ada permanente a trabaho na anak ko. Ni manong mo, salada trabaho na, no umay dayaban nga agkarpintero. Apay ayang ngamin, tasaan ngagsapol iti permanente a trabaho na. Di lagbain ka ni ipag. Sapay maala na pay lang ti mapan makibarkada. Ay, anak ko. Ibati na pay kada kayo ti anak da. Dayta tinakabanugan nyo nanang, ti agaw awer iti ubeng. Ay, bayam ka din anak ko. Samot la ibati kat ni manong mo, no adda importante apapanan na. Anya nga importante? Ti kunayo, mapan iti ayan dagiti barkada na. Kun konsintiro nyon tumot ngamin. Basta, kasaok ni manong, tapno di da kayo banbanugan dito'y balay. Anyangay, kumusta ni Nanang? Anyati ko na ti doktor. Kimaro di sakit na nga asma manong. Bawal ngamin kan kuana ti mabannog. At dadagiti na ireseta nga agas na. Ngam jak pa'y nagatang amin. Inak pa'y lagdis kita riti gatang ko. Pasensya ka na, ading. Amo mo ti kasasaad mi. Nilang ipag mo ti adda ti permanente a trabaho na. Iso nga awan tinam na maam nga itulong mi. Maawatak manong. Ngam adala ko may pakpakaasik kada kayo. Anya day dya, ading? Numabalin, saan mo ko man nga ibatbati ka ni nanang ni baby? Naalikutogan ti anak yo. Kat iso day tati pakabanugan ni nanang. Sige. Bayam, tano maipar na nga da papanak kat awan tagbantay ka ni baby. Inak to laibatin itayan da kasinsin nena. Nasaysaya at pa'y manong. Narigatan. Amang ano dumikar man ti sakit ni nanang. Uray ko man, no kanayon nga da kwarta ang mausar ito ospital. Agpapaada tayo mo ta sangka birok, sangka apoy. Sige manong, rumarak pa'y. Tamapanak agdis kita iti paggatang iti agas ni nanang. Nay, si kamo gaya, meday. Sumrak ka kaanakan. Agyaman nak angkal. Nakapasyar ka man balasang ka. Ay, way, nadamag ko tinapasama ka ni nanang mo. Kumusta mo tan ngay? Intarayon sa kano di ospital. Wan nga rod angkal. Kimaro di asmana. Narigatan nga ganges. Ay, saus. Day tanday kun kunak. Kasanaw, kon konsinterin na ngamin ni manong mau. Iso tagaw awir iti anak da. Ngam ni manong mau ada iti ayan dagiti barkada na. Isumot ti babalawag ka ni nanang day angkal. Di namot tubngaro ni manong. Santo pa yun kaskaso di asawa na tanauman. Iso aday jay, mas kinay kayat ng tiag trabaho ngam ti makitkita na ti aramid ni manong mau. Angkal,
Imbes ko mga iso ti makatulong ka ni nanang mau. Saan? Takasla si kamot tayo takin obligasyon ni ti inayaw. Gapo siguro ata siya ti balasang, Uncle. Uncle, umayak ko mabumulod iti paggatang iti agas ni nanang. Bayadak tumatlaang inton makasweldoak. Sige balasang kaw. Tapno makompletong ti agas ni kabagays. Awan mo tinamnamam ka ni manong mau. Ta awan ang damat. Agyaman nak, Uncle. Nanang, nagatang ko aminan nga agas yo Di liwayan ti agtumar iti husto nga oras. Huwag anak ko. Agyaman na ka. Kun pasensya kan. Taas ikamutan ti maubobliga nga aggastos para kanyak. Taas sino kumangay tinamnamaan tayo? Ni Manong? Amo tayo mo't anarigat mo't laang ti panagbiag na. Anak ko. Adang agpaiso. Niipag mo't yada trabaho na. Alangan mo't adumawat tayo pa lang iti tulong kan kwa na. Kat iso lang arudon ti mangisaksakad iti panagbiagda ni Manong. Ang nakakaasikan anak ko. Di mo pa yan maasikaso ti bagay gapu kanyak. Didak ka di pagdanagan nanang. Ingkarik ka ni tatang idi si bibiyag pay, adi kay tubaybayan. Katungtong palaglaang ti karik, nanang. Siyak ti breadwinner manang. Tauray ada trabaho ni ipag ko. Siyak matlaang ti makadado amang ipapaay iti kasapulan mi ije balay. Mainayon pa'y ti gastos kan ni nanang no kasjay ama ospital gapo iti sakit na nga asma. Gapo iti kinarigat ti biag mi kan gapo kan ni nanang napanunot ko nga rod ti agabrod manang Emmy. Agabrod ka ko namading ka. Wan Manong, narigat no daklaang ditoy. Saan nga umdas ti sweldo ka pang tustos ko iti para agas ni nanang. Kun kadagiti kasapulan dito'y balay. Di nasaya ata din ka. Ibatik nga rod kada kayo ni nanang Manong. Kat pangaasiyo tadiyo ko mabaybayan. Sana bale, apaman nga agsweldo ak ijay. Ipatulod ko adagos ti para agas na. Kandag iti daduma kasapulan nyo dito'y balay. Di kagdanagadin ka. Da kami ti makamo ko ni nanang. Di ka katiagdanag. Nukas di makita yu asabalin ti Jarna. Itarayo adagos si ospital Manong. Kat pakaamuandak adagoson. Uy, ading ka. Di ka agdanag. Nanang, agpamanila akton inton bigat. Flight kon ama pan iji China. Ay, talaga gaya, mamatuloy yan ti ipapan mo ijay, anak ko. Wan nanang, kat para kada kayo dayto nga aramidak. Mapanak manggad ijay, tapno ada maipawit ko dito'y apara agasyo. Kandag iti kasapulan nyo iti inaldaw.
Ay, aganat ka, ijay anak ko Talaga maikawak to no awan ka dito yan. Sana bali nanang. Adamod na manong akadwayo. Kan binilin ko ni manong may papankada kayo. Ay, anak ko. Sapay ko maataramido na dagiti bilin ko kunkwana. No ada masapulyo, awagan daklaeng tapno makaipaw ita kadagos. Di yu baybay anti bagiyo nanang. Nadaras lang ang lumabas ti aldaw. Di yu mapupuutan. Nalpas ton ti kontrata ket makabakasyonak ton. Ala, basta agad anad ka anak ko. Ket sapay ko tamaimbagan mo ten to'y sakit ko. Uncle, umayak agpakada-kada kayo. Ag-flight akon. Ay ka nasaya at abalasang ka. Tapno sumaya at mo tanti pa nagbiagyaw. Wan nga rod, uncle. Sapay ko nasingpat ti amok. Tapno makapagbayagak mo't ijay. Di kagda nagbalasang ka. Tay kararag ko iti Diyos. Asapay la kumata nasaya at ti pagtungpalam iti papanam. Uncle, pangaasiyo ko pakikit-kita yu dananang. Ipakaamuyo kanyak no anyaman ti mapaspasamak kadakwada. Nang runaket nila ang manong ti mabati akadwana di tabalay. Di kagda nagmeday. Kanayon to amapan ko sa rungkaran ni nanang mo. Talagang aramidok day tatap no mabantayan ni kabagays. Nang runaket da sakit na. Agyaman na kiti ano siyo kada kami, uncle. Agsubsubali takto. Hindi mo panunutan day ta, kaanakan. Di importante kat mapasayat mo di pa nagbiagyaw nga gina. Nabang-aranak pa yan nakadanon dito China. Amo kababaen iti panagtrabahok dito Maipaay kun amin akasapulan dananang iti Pilipinas. Amo ka narigat. Nakarkaro kat itaak laang amayadayo kadakwada. Agano sak. Kan amok atarabayan nak tinamarswa. Ipagpagapok amin dagito'y kaninanay. Siyak ni Rodney. Si kagayan ti bagbagada baro kaduami dito restaurant. Ay, siyak mat ni Medi. Naimbaglaangan, tadamat gayang Pilipino akakadwak dito Ado tayo dito So sigurado saan ka may kawa. Kun syempre, agfrentan Amom, umuna pa'y lakitakin ka. Nalagaan ng tiriknak. Amo ka na singpot kakaskanyak. Agyaman takayat agbalin a friend mo. Amok matkat, langam mat tinasingpot. True lala. Ang pilpilyok mat at agbalin a friend ko. At ang amin dagitay man ang gundaway ako nada. Mapagsamantala. Narigatan. Ay, kasta aya? Isungagan anad kakanayon dito ha, my friend.
Nakagtengak nga rod dito'y China manang Emmy. Kat kaasi ti Apo, nasaya at tinastrek ko at trabaho, agraman ti boss ko. Adamot nagbalin a best friend ko, iso ni Rodney. Naragsak at taon ni Rodney, iso ang nailiw-liwag ko ti iliw ko dita Pilipinas. Kanayon kumat nga awagan dananang. Kumusta ag ti kasasaad na, tamadan danaganak, gapu nga rod iti sakit na. Hello, Manong. Nakaawag kayo man? Kumusta kayon ngay? Isungarot ngayon mawag akading, ta sa balit madmadlaw ko kuninanang. Kasla marigatan nga umangis, kin nagkakapsaw. Ha? Ay, masapol ang maipanadagos si ospital, Manong. Intarayo ko man adagos Mayday, awan nga minti aramatan mi di ospital. Inaudi nga yung patulod mo, nagastos mi matay natin kaw. Awan la ka din tinaidulin nyo nga uray Manong. Awan nga rod ading. Awan pa'y matsweldo ni ipag mo. Ala nga ron, tagpauita ka dagos. Mabalin ka di nga itarayon ni nanang iti ospital. Itan Manong, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan kwa na. Apay akas na tilangan, my friend. Kasla madantalagan ka unay. Imawag ni Manong ko. Kasla madi ka no tirik na ni nanang. Kunakmat nga intaray da ko maadagos si ospital. Ngamawan ka no kwarta nga usaranda. Kay patulod ko laang ngam na ibus da ka nun. Anya mo ten? Di tala nang iremedyo mo ten. Tapno na ipanda ni ospital. Inawagan na ka pa ilaang. Da itangarod ti kasuron ko kadakwada. Di da pa'y amumot agi remedyo. Uray ko man saan adelikado ti sakit ni nanang. Tauray-urayon da akanayon ti ipawit ko. Sakbay nga ipanda iti ospital. Kasta talaga, friend. Ti amuda, kanayon nga ado ti kwarta tayo dito abroad. Di da pa'y amo nga ilalain mo ti pagbambanugan tayo dito eh. Friend. Ay, makapasurun mo't na daduma saan ka di? Namnamang dalata na kanayon ti maipawit kadakwada. Ninanang lang ti pampanunod friend. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kuana. Ala, di ka nagpanunot, friend. Ikararag talaangin, asapay kumatawan ti daka sa mapasamak kan ninanang mo. Nanang, kumusta kan? Anya ti resulta ti follow-up check-up mo? Ay, anak ko, sa anak may anak ka follow-up check-up. Anya? Apay asaan ngay? Di ko naan nga 1 kwarta nga usaran nyo. Kaipaw-pawit ko laang ti kwarta kada kayo. Ay, kuwang amin. Binulot na manong mo, tada ka no importante abayadan da, kat awan kwartada. Anya mo to, nanang. Importante ti check-up mo. Apay nga intad mo kadakwada ti kwarta nga usaram. Anya mo to ni Manong. Di nala pinanunot mo to ti kasasaadyo. Makapasuron. Bay amon, anak ko. Kung konsintirin yung tumot ngamin nanang, iso akasta ni Manong. Nanipod na kaabrodak, saan na nagtrabaho. Ururayan na langan ti kwarta nga ipawit ko. Nalabusan ni Manong, nanang.
Nimot manong tumawawag. Anyaman nga tanti bagana. No jak la pampanunuto ni nanang. Jak kumasungbatan ti awag na. Hello, manong. Hello, ading. Kumusta kan? Apay ngay mawag ka. Ada ka din napasamak ka ni nanang. Ay, awan ading. Nasayate ka sa sad ni nanang. Di kagdanag. Ay, nasayaat mo't no kasta. Anya nga ron ti masapol mo, manong. Kuha ko ading. Bumulod ako may ti kwartam. Nangamin ti utang ko anas ka na bayadak. Amang ano'y darumdak no jak pa'y la makabayad. Apay nga min anak kautang ka. Kat ipawpawit ko mo't amin agas gastusan nyo. Manong, saan ko apidpidutan ti kwarta ditoy? No amoy la ko mano kasano ti rigat mi amang manggad kan agim imped. Tapno adalaang maipawit ko dita Pilipinas. Nag-iimot ka mo't tayo. Kaya't mo orda may balodak. Di ka la pampanunuto na siyak timang tartaripato ko ni nanang ita. Manong, anak na kamat. Rumbang lang at taripatuam mo't ani nanang. Siyak lang arudan ti nagsakripisyo nga imadayo. Tapno maipaay ko lang amin nakasapulan nyo dita Pilipinas. Ah, kasta. Isingsingir mo dagiti ipapaimaw. Abay, imbaga kaya nga gabrot ka. Putdan tanday ta saritaan, manong. Awan mo't turungan na. Iremedium day ta kasapulam. Awan ti maipawit ko, ta sa anak pa'y nagsweldo. Oy, friend. Ape, kasta man ng tilangam. Kasta ibakbaklay mo tentero alubong. Masurunak namin ka ni manong. Imawag kat dumawdawat manan iti kwarta. Kanayon akmat nga agipatulod. Pati para check up ni nanang. Inala na pa'y, ta iso tinangusar. Ita, dumawdawat manan. Nimot nanang. Kun sintiran na mo ti aramid ni manong. Hay, una yan. Pagkit kita anday ti tao dito abroad, kit agpidpidot iti kwarta. Friend. Isumot lagay maamanun adara sa mapalpaliiw ko saan mo asungsung-batan na daw mauawag kan ka. Ni manong dayjay, kat amuklatan no niya ti ibagana. Masapul nga ikakmutan iti leksyon tapno agnakam. True, my friend. Tapno saan lasi ka ti kanayon, alam namaan da. Nimot angkel ti umawawag. Itaman pa'y. Ay, sungbatak. Hello, uncle. Nakaawag kayo, mat? Wain palasang kao. Tadi mo mo't ka no song batan ti awag ni manong mau. Apay ka di, uncle? Ada ka din napasamak? Ay na, ni nanang mau. Intaray day hospital kat critical ti kasasaan na. Anya? Hindi na minsan pa nga umawawag ni manong mau. Tanadlaw da na sa balit itsura ni nanang yaw. Hindi damot ka no maitaray di hospital tawan kwarta nga ramatan da. Anyamot na ni manong. Di dala nagremedyo matan. Wano saan? Impan na ko man adagos ni nanang iti hospital. Anya nga ita. Umawag at tumanan miday. Tapno pakaawan ka may papan ka ni kabagay. Agam no mabalain. Agawit ka kuma. Parang mabutang pa si bibiyag ni nanang mau. Oo, uncle. Agpakadak iti boss ko. Kadagahoy na kadagos.
ni Nanang Uncle. Kumusta ti kasasaad na? Mayday balasang ko. Sa dinutayan ni Manong. Sumra kay ti silid ngayan ni nalang mo. Balasang ko. Nanang? Apay ang nabungan iti ulos ni Nanang. Natayan ni nanang. Sana pudno. Nanang. Apay ang napasamak kan katikastoy. Apay ang pinalawan nagmatan. Ita, kundi sangit ka. Apay, makonsensya ka, takit kita manatayin ni nanang. Basol mo ti amin. Tano sinong batam ko madagiti awag ko kun ka. Naitaray kumamot adagos ni nanang dito ospital. Basol ko? Siyak takin basol, Manong. Apoy ang siyak ti pabasolam. Idinto ta sikat yada dito eh. Sika kumati nagaramid iti pamuspusan. Tapno na itaraya dagos dito ni Nanang. Siyak ka dilang ti anak, Manong. Stone Bede, saan kayo magsubang ka ni Manong mo iti sangot ni Bangkay tinayaw? Lalabit nagpatinggala dito yung tibiyag tinayaw. Iso asan na ito iti kanito ti pa nagpipin na basol. Agpada kayo nga anak. Awan mo siguro ti mga yat iti kasta na pasamak ka ni nanang yaw. Nana. Tinasaya at ita. Ang desisyon kayon. Noon niya tirumbang nga maaramid. Tapno may masaya gandi tinasaya at ti Bangkay ti inayaw. Pimusay ti inak manang Emmy. Diyakon na danunan as ibibiyag. Kat tinasakit, siyak ti pagpabasulan ti kabsat ko, anak kaigapwan ti ipupusay ni Nanang. Nagsakit manang. Siyak ang nagsakripisyo nga imadayo, tapno maipaay ko amin akasapulan da, ti pagpabasulan da iti napasamak. Kalpasan ang maitabon ni Nanang, inuray ko laang amalpas ti 40 days, nagsubli akon dito'y China. Kayat ko ang mailiwliwag ti amin manang, iso ang nagsubliak iti ayan ti trabahok. Namin anumot nga inawagan nak ni Manong, tapno dumawat iti pamakawan iti naaramid na kanyak. Sigun kani Uncle Ladyo, nagbalbaliw kanumatan ti kabsat ko. Addan trabaho na, kat ni ipag kon ti agtag-tagibalay. Napakawan kumatan ni Manong ko, manang. Kat paw-paw itaklat ta iday ti kwarta, tapno makatulong para iti panagiskwela ti kaanakak. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Medi. Medi pagayam ko, umunay ti amin, makipaglading itak iti ipupusay ni Nanang mo. Nasakit tinapasamakken ka, takas laawan nagmamaayan ti panagsakripisyom nga imadayo, tapno maipaay mo ti kasapulan para iti panagimbag ti inam. Ngampod no unay ti kuna ni Uncle mo, analabit aging galaangan ijay ti biyag ni Nanang mo. Kat dayawan kapagayam ko, tanapakawan mo ti kabsat mo, kan agtultuloy ti panangtultulong mo kadakwada, iti laksid ti inaramid daken ka. Panawan mo't siguro nga agfocus ka met para iti bagim,
Kat sapay kuma, tagtultuloy tinasaya at atrabahom, iti pagilian nga ayan mo ita. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglaban